Ajibi moi ORANGKONG Village under Longleng district Nagaland. Moi jadi China visit kuro le ase. To makan eki visit kuro de. Chalo. 자, 이게 ORANGKONG posti pungjina ase to ORANGKONG Baptist Church itu under construct. Itu to temporary church ase. To under construction to itu ase. Wah, bre komdin nai de itu church to. Man tongor na oi. Wow. 자, 이디야 뽕당 모롱 여디 자이나 사오데. Longleng, Longleng, Morong, Bang, China Saudi. Oh, ini sih. Oh, ini Longleng orang sih China Saudi pari deh, mau sih. Hey. Opode utina ipali after downstream na ase opode utibode wow oi view to pura digone ase acha hey itu sham do eti komai na se jadi maro tang acha itu na surrounding view dikai jode oh pura tunna digi hey ORANGKONG Village. अच्छा मौसम है आरो इदिया सब वीडियो ना दिगी नीचे फाली जाए ना आरो भी दिखाई देवो नेक्स्ट मोरंग भी जाए ना साउदे अच्छा इदिया चाइजिंग मोरंग चाइजिंग पांग अच्छा हे चाइजिंग पांग ना सी itu jangan itu napare pun lagi, hah? Lock, acha, view na, ORANGKONG Village, aru view, itu view, aru next morong di jauh deh, ya, next morong tu itu sih. Yongching Morong, ah itu ke China Saudi, Yongching Morong, Yongching Morong, Yongching Ling, Yongching Pan, yeah, itu deh. To order for my nurse. Yongching Morong. Auto so again na. 자, moi ekta indigenous code ORANGKONG Village. Moi jadi jaina visit करबो. अच्छा